guys no jotno lam surko ani ketal blogo ang tini ke ami bo haflok mois nayo ke muka hul mois ngarok nas makana ngar naitung di ani ko guys na nokimang khata bo tini ami ko haflok mamani narok ani blogo nokhana abono tabuk songo naitung helabi tongo songo bagai narang songmarok phonagan narang naitang di ani blog so guys tabuk ke helep bainai tiya samai rakha tabuk ke moi songani bagai mosla ready khai tongo to tabuk ke pyaj khogi tongo tabuk ke bebak mosla no mix khaibe kya ke tabung nang na moi songmani phonagan narok naitang di to tabuk ke pyajak sagang khicani rakha tabuk ke mal masla bebak hideng bai Mikhomok khijanai tongo ke narok no moi moni pai nogana narok naitang di ani blog so finally guys ni moi tabuk monkha ko narok nugui mankhana Mikhomok haflok moi onek thok ngai tongkha ani video no paisana tong bagai na rotana no bele ke hambai te wisa malai phnai hai tai kesa katal blog ko jatana no hambai